itembagazwa ry'ubutegetsi mu bihugu byo muri Afurika yo hagati ndetse n'intambara z'urudaca zisiga abaturage bambuwe uburenganzira bw'ibanze ni zimwe mu ngingo inzobere mu bibazo by'umutekano w'akarere zavuye mu bihugu birenga 10 ziri gushakira umuti. Aba baremeza ko abahiri ku butegetsi bamaze gutanga agahenge ubu ngo bahangayikishijwe n'ibibazo by'intambara zikomeje guhitana abaturage. Urugero rumwe ni intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse muri iki cyumba harimo n'uhagarariye icyo gihugu. Iki kibazo kiri muri Kivu zombi ngo ni nacyo u Rwanda rugomba gusabiza inzobere gushakira umuti kubera ko kibangamiye umutekano w'u Rwanda. Ambasaderi Guillaume Kavaruganda n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umugabane w'Uburayi, Amerika n'imiryango mpuzamahanga. Nibyo dusaba nta kindi ni ukubabwira yuko twebwe twifuza ko igihugu cyabo cyatekana, tugahahirana, tukagenderana, tukajya muri East African Community, kugira ngo muzi yuko hagiye no kuba n'abihuza bakuru b'ibihugu bigize East African Community yarusha, kugira ngo nabo baraza kubigaruka ku buryo burambuye. Ariko twe turi abatekinisiye, ibyo tuvuyemo tuzabishyikiriza abaminisitiri n'ubafata ibyemezo ku bifatika. Twebwe tubagira inama rero kuko ubizi igira akamaro rihawe, ntabwo dutanga amategeko. Itegeko urabizi rigira akamaro ritanga, twe tugira inama ishobora gukurikizwa cyangwa zirikurikizwa. Iyi nzira u Rwanda rugiye gukoresha irongera kuzira Rwanda na Nairobi, aho ibiganiro kuri iyi ngingo byahuje abakuru b'ibihugu by'akarere mu bihe bitandukanye. Icyakora umwuka w'intambara ukomeje kurenga inzira ya diplomasi. Gusa abahuza muri iki kibazo baremeza ko inzira y'ibiganiro igifite umwanya w'imbere mu gushaka igisubizo kirambye cy'uyu mutekano unarushaho gushyira imibanire y'u Rwanda na Kongo Kinshasa mu icuraburindi. David Nzabonimpa, TV 10.